Mame ma wakwaba emfa wombra GCN page so meeting ede adwoa searching. Mesro subscribe to my channel. Found some ya bell on so. Ube a notification and some me koso wo men obi abenye bi atie anase obenye bi ahwe e wo GCN page ha. Owura Frank Mensah eye abofra 11 years omo akunu wakasoa e ho nsema be bebre wo Ghana ha no ne papa na okase. Na ensema papa ekin nyina ne se one de. Se na koma beto ni yem. Na ne ba ne wu na wawu no ondwe hu bi odi a chi se Ghana mra ne se mofrey o mo kodi se wu di semi Ghana mra ne o mo edi papa it either so be ko prison for life and na say be mo sentenced to death se na se no ho beto no enya sa de a ona nkasa de mra ne be hye ni nsem na de be si na che se esi papa ni nsem a okane na adofo ye ni nsem a abeto dwa wa Ghana ha no ma ye du ho abobo eya werehosem ye papa emofra munya 18 years 17 years na 16 years o se denden mu etumi akochi abofra 11 years ane ma me awo na hwe na abo no ho katete na bedu sisembre e de ade aboniti ekunu se den amode kwakwaje schedule ense me beto dwa Ghana fo edi ho abobo pa ye werehosem ye papa because baby Ghana ekono ehu ye nim what will happen 15 years to come, 16 years to come, even 5 years, 3 years, 4 years to come. Then a Ghana for complain say Ghana for penny for more from Nancy fame. Na mo shemra or Parliament House. Say TV stations na what Ghana have no. Nana, omo nya the papa bia with TV so. Apart from UTV na TV3 and Adum TV na Hong Kong ba no. So new stations na ba ne nana papa bia anymore. Akonfo autism fo ena mombra momagis na de ya mebufu class wo kan wose yenku nipa munim se buku nipa nti na mo sheda be yimu anim se munku nipa nti mo fra ne mbra ena ama na enne mo fra sika didio mutiri mu na chese on person be ya dwumade nkra abofra 16 years papa ne kasem no chese abofra no ode dana no se nche bia obeda range of him abofra kitikiti obeda range of him 16 years 17 years mbofra awo acha abofra kunu ya ho sema be de dwa Ghana ha ne Ghana fa ne yedi ho abobo pa asem ne ya hometesem na na pemo fra eye Owura Frank Mensah ewo Akoma FM eno mo bisa ne de esi no chechirem no chese one de ne ba no mo akunu ne enye easy so obego abofra atete na bedu by this time na obi be chi na akunu je so de ne kodi schedule na ha ono wo ne ba no nim schedule echi kwan a obeku ne ba de na kodi schedule nti se mo mo fra mo atumi ehu yansa akunu dia mu was 16 years old, mu was 17 years old, mu do time Ghana be punish mu on the do hia ne say amofra no o me be ko prison for life and as on be mo sentenced to death to say na no esi takrade a Nigeria for your kidnap takrade mo free omo aye omo fo mo bro omo so mo hu achi kwanya Ghana mbra mo sentenced to death for parents omo che so omo fo mo bra national televisions no mu so mu ku omo asa no makoma to mu yemu no sa na abofra when 11 years ya wawi ni papa nso e de atodwa ne tie sama papa e de atodwa eye den me say nde 1 week no ho a para na so phone after me work o TV yesi ya e we fie wo kaswa ofa obonro ya oduru ba bi e fra ba bi atia Coca-Cola nti me say e week ni akola na sanuma me on ogo yin dada di ya fi o da be na obeba be hwe so de mbre mo ambeba tinya me ya dum be say Saturday no ba na so we de holidays no mo twen nti me ba na ma ba hwe nkwara na me fu me fi be say 8:30 Friday no anyimre nti be say 3:40 that way na me wo konkoma na mfaka nti afena ma be du fi no na bo 6:20 na ba mbo pon na odie na migam nti o mama nya na on paso ba sore na o mama bo no so o papa ba daddy aba o pe na bo piti sore o sore be no be mi na so ko wuru na nim na on bom pa ya na on ba na ko wuru na nim to bom pa ya na o ba be ji no na me si o Ismail maba de na de no atato amana na de na o de ehwehwe to ba ndo no so wakọ na ma no ba ya no so o ye dukosia na to ha mo na si o na o ma mi yiti e nyina ni kosia ne na ya kana na ya ndi no ma me ba be pie o ma me ton ade o kaswa ta clinic no underpass no enche mo nti
no ma so ko no o da ka kana wa sorry enti mi da ho na be se 10 mo fa no akwara so ya sensu ya so oni ti sensu ya so aso nko gba na ese memua ketwa mi sa akwara no mo yesa no tuntum no wo mu no ono me bana danfo o ba yi fie bi didi ba yi fie bi didi bia chasa wo mo ni nyina na ti fie ba kwa akwara no ba ye fie no mo fie ba ye 50 ayi bi ayi emu ntwe sa akwara o didi ye fie nti akwara no wa yi bi o mo didi bia so esi kase oni na ebo eye bibia me ba na laptop ni me ma no akwara ni nyina private schools no mo continue ka keto na me bo akwara no we do secondary level I have a men's side so the you man nyano enye din nkola ni na private school no moko enti eba na san say sa akwara no ni nia ama me ba no kwa basket me no de ba kwa che sa akwara no ma minu e say awo nkwara no mba ko 10 ana say de nti fie nye nti me ko na yo mu oba ne de na che ba ko na the basket bicycle okay oba no wo 2 bicycle no de ba kwa che sa tuntum na o video ni mu no tuntum no ya enti eno so mu fie so fie nye enso me yere so ya abaye kakra ma o ena enso ono sa tuntum no suma ni nua kutoa bi so be frɛ ne ba na mra ya no pa na wo ba bedu ya oba no munu mu TV ya order no mi tiri mu kakra no and oba frɛ me ba no nti omo ba be aya de o ma mfa ho no me na fa ngulungulungulungu bi sa ko pi ba bia o manya hyehyɛ o mo plans na to on dem say uncompleted building bi nti me ba no nso wura mu a sana nkwara no ma yes no munyum no mo ye nti no ma we te kona mo nti tama akwara no ka say ha da wo mu no mo no se bra nti me ba no be wura mu a pinkas ni and ya meso meda na mbra na dia hye mensa ende enyi na prison ho na ende enyi na ebeko bi babia no ko da munya fa fo boko ansa mebu makoma to mi nya sa e dia sa sini na da ne butu o mu se me ye krati ni ba ayi no de hwi na tiko akwara ketwa next month no man 11 years bonye bana akwara wa yam nti o de hwi na tiko sa no na o to form dem so o prepare no mo de block abobobobo nti mi danwa be se 10 o'clock mo fa no na me yere abo mi pulu de me se what wine nti na me pie no na akwara ntu emta akwara ketwa na o musuma freme pa no o se ni no edinani etete window mu hwese obi wo ho ana nto mo yesa wie yenso no o mo amna sie akwara no se obi wo votare ni o mo de kwa ni pa no so be ba na adwena no ma be fa emu ne de akọ na akwara to mo ka ko kire ne papa za ma mo de me brother twitwitwi no ko hwehwe abonde ha papa ni di America ko ya na ne ba ne gina efunu no na ochi ne ba na ochi guy ba ko no so na odi no mo ba ifie ho na obobo me ya nkora nan kasa ndi ana so mo kan no maye eje tia mama so do bi na no aka na area ho nyina ba ji ye tia man fo be twasi aye ana ko nya me na me nimba bia me wo esa do no bi hu ne me kan hu ne me ye no wo ba na hu no be 1 week as 3 months a che na wo ba fie that day na no o chasa na o ba be kra no na me dey Israel friend about this you friend about this you my god opening me who be hey Jesus come on this is serious na se bi ponya woni ni be de tout ça dit bia ka to be ka ba be tele ba de say Frida, me yango na planning and I said BBC went to my end is up. Ko na kitwa mu yasi for na no penino wo mu no. Ono so obeda range over mu from Monday go in zika baba. Ono be range over mu no church bus bi. Oh. Chese mi se me ba no de ko range over mu. Me ama wo me ba. Ma mfa na ndi ska duro.
Jesus.